इमेज पाउदा मिंग ताबिरिबा संगो अहममंगता खुरमजरी हौजै मरोइबा पाउदा पुंग निपुनि पांगे जने स्ट्राइक सगोतुना मफम क्यादा अचत ओंग सिंग थिंग्रे सोतुना लाइंगलिबा मेहरोइ सिंगे असंगबा खरा सरकारना पुथोकनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे लोइनाना मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2017-18 अरिबम सिटेसो सरमदा खुसिनाख्रे हौजै पाउ सनोना पिजरी एपी पांडे लौथो हाइना मुसुना संगसलकपा पुंग निपुनि पांगे जने स्ट्राइकिंग असे निनी चनबदसु मणिपुर के तोंगान तोंगान जिला सिंग याउना मौसागे पुंसिदा साउना अकाइबा पीख्रे पुंग निपुनि पांगे जने स्ट्राइक असे महिरोइ लोप तरुक अमदी अतै मैरा पाइबे याउना ऑर्गेनाइजेशन क्याना सवखिबने राजा असिदा अमुक्ता ओइखिद्रिबा मौंदा हाइदबा जने स्ट्राइक असेना मौसागे पुंसिदा साउना अकाइबा पीखे स्ट्राइक सवगतुना नंगापान सिंगजोबोम लैरक्ता सिंगजोबोम वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ना वकन मिफम फमदना प्रोटेस्ट तौख्रे पुलिसना वकन मिफम थिंगनबा होनबदा इमा इबेल सिंगा वरी सनारबा मतुंग मखाताना वकन मिफम फंखे वकन मिफमगे प्ले कार्ता BC हंक्रो सेव एजुकेशन सेव डेमोक्रेसी वी डिमांड जुडिशियल इंक्वायरी सेव मणिपुर यूनिवर्सिटी हाइने इबकलोइदना चीफ मिनिस्टर अमदि गवर्नर सात्रा ओरक्तब्रा सात्रगे अवाब खंगबियो हाइबा वाहिसिंग इदुना थेटखे वकन मिफमदा सरुयाखिबा ऑर्गेनाइजेशन गे बैदिंगना फोंदोरपदा मुसुना बीसी लौथो हाइना चंगसिलकेबा खोंजंग सरकारना अथुबदा सोल्व तोबियो कोलोसिंग लेबलकपा हाइबसी चावना काइबा लाकने वाथोक लोइसिनबा खोंजंग संगसिनबदा मैरुसिंगदा फू चैबा तौबा सिविल वार थोंनबा सनमने हाइखि ngasi ayu angambada ban thugaiduna khoiraban kaithenda potchai puraga lakpa diesel auto MN05 B4745 kaithing ima sing thugaiduna polam sing sakai khrei lamsang thongkongda ban satheringaida maruti car ama lakpada ban sawatpa singna khamlaga sangsinduna yenglubada yu purakpa orambadagi yu sing adu lambida hiduktuna sakai khe lamboi khongnang khong samusang sengmai bazar uripok pangai road lilong wangjing bazar kumbi thaubal waitho MU get mamangda lambida tayan mai thaduna achar ong sing thingki MU gi mehroi singna MU get mamangda paring leptuna go back pande long live musu sep manipur university haiba kolop sing lauke banasing ase ehingdong yai da loigadabani go back everybody go back everybody go back everybody down down BC down down BC down down BC down down BC we want justice everybody go back everybody down down BC down down BC Amaramda ngasi Jiribam district all Manipur student union MSU Manipur Student Federation MSF Democratic Student Alliance of Manipur Desam Kanglepa Student Association KSA ge Satra Sangstan Singh Maira Paibi Lup Singh Amadi Civil Society Mayamna Sarugyaduna Ban Sawakre ngasi ban asigi da MU ge wathok atuba matamda loishingadabani down AP Pande Amadi करप्टे BC AP पांडे लौथोकदबने हाइबा खोलाउ क्यासु लाउके बनसिगे मतंगदा वाई संजीत सिंह प्रेसिडेंट एमसुना फोंदोरकेबदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा छात्र संस्थान मैरा पाइबिलुप सिंह अमदे सिविल सोसाइटी मैम सिंह असि पुनसिंदुना हौखिबा जुलाई 13 इसिंगने 19 गे अंहिंग नोंग्याइदगे हौदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन मुसुना कौरिबा बन असिदा सगोतुना सरुग्यारी MU da AP Pandena Asigumba Matong Sadaba Thong Sathekiba Asibo Haksingna condemn tawe Amade Karate AP Pande Ase Lotokadabane Loinana Manipur government Amade Central government na Asukuina MU class Tautana Lerapa Asida Namsinduna Tumina Ladyba Asisu Tawiganu Haiki थासी की तरह तुरुके निंथौकाबा नुमिता पुलिस का मेहरुई सिंगगी मरक्ता थोकेबा थौतौता देसामगी लुचिंगबा सिटलोइना ट्रक अमना तकबदगे महाके ओइथंगबा मकुत टेक्तुना हौजे राज मेडिसिटी दलाकने रिबा यावना असोपन नंगदुना राज मेडिसिटी दलायंग लेबा थौमी सिंगी फिबम असे मुख्यमंत्री ना हॉस्पिटल अदुदा चटुना यंगसिंख्रे
Chief Minister na achangba khras punamak Raja Sarkar na puthokane MU gi BC loktopa Raja Sarkar na hekta ngamde hiramasagi matangda warushin purangna ba Kendra Sarkar da Raja Sarkar na leplaitana honare Desam gi thongmi singda ka henba thabak sathege ba police personnel SI amaga constable amaga video footage yanglaga suspend thamkre wapama singa se Imphal ge not AOC Dalibaras Medicity da housing soktuna laikanariba Desam gi thongmi singi laikanariba adu hangbage khongsata Mukhyamantri Napongmi singa phungdokibane Maki Kongsada Duda Upamukhyamantri Y. Zoy Kumar, Council of Ministers Singh, Chief Minister Gi OSD Suman Singha, Imphal West SPH Jugesh Chandra Su Luinaki. Kongsat Aduda Mukhyamantri Namakata na Pongdorpada, Watok Oiriba MU Gi VC Mehru Singh na Loktung Nabatak Silabasida, Raja Sarkar na Hekta MU da Kuthaba Yadri, Mase Kendra Gi University, Oikibanane, Hiramasagi Matangda Sarkar Su, Rajapal Unaduna Kanakre, Handak Delhi da Chatuna Kendra Gilusing Basing Unaduna Warushin Purangna Bahonari. MU ki VC da Siriba Maran Singh inquiry Tauraba, Matunda Maralera Mabadi, Adum Chatkibatabani. Thasagi Tang Taraturukta Laibakti Batauta, Desamgi Thongmi Singda, Manipur, Police na Satike Batong, Adugi, video footage Yangle, Nuaita Batok, Togdongni. Maduda Senaba, SI Ama, Constable Ama suspended Tamle Hainaso Pongwisina Hanglapa, Wang Singi Paukumda, Mukhyamantri Napongdoki Bagalwinana, Soktuna Leba, Meiru Shinglayang Bada, Changba Kras Punamak, Sarkana Pogane Haiki. Her Excellency, we apprise the situation and Governor Madam is kind enough. He has already sent a message to the President of India, informing the gravity of the situation. I think some positive response will come from the higher level. And it is a central university. The state government has little say. But even then, we as a whole, we are with the Mushu, we are with the Buddha, and whatever they demand, we are trying to give pressure to the center, and we are giving pressure to them. Without an investigation, normally the government doesn't take any action. But this particular incident, we have analyzed the video footage, and I feel shocked. The situation, and immediately I have suspended one SI and one police constable. Manipur Legislative Assembly ge Numenini Chatagadaba Nongsom Mipam ge Semsaba Punamak Loide, Security ge Akanba Section Tharang Sulokole, State Sidalariba BJP na Lusingba Sungsinaba Sarkar Asigi Chahisingi Nongsom Mipam Hayengdagi Thasigi Kulumdoi Pauba, Session Ani Desatagani. Satagadariba Nongsom Mipam Asigi Ahanba Mipam Hogdopa Numit Asida Manipur People's Protection Bill Isangane Taranipan Higher and Technical Education Ge Makada Manipur International University Bill Amasung Liquor Prohibition Amendment Bill Puthongnaba Warepso Ngarang Pangkhiba State Cabinet Mipamna Warep Lokre State Asida Englishinga Maga Chamapan Marputara Matoida Dharmaga Mari Lenaba Natana Yu Sungba Yonba Amasung Thakpa Yaroi Hariba Atingba Adu Kara Sendok Sadolaga Mapan Lamda Thadokodaba Yu Manipurda Sungnaba Bill Liquor Prohibition Amendment Bill Adu House the Putoktuna Kanagadori Sarkagi Pirabasi Baru in a state Asigi Sentungi Sotariba Pivam Asi Yanglaga State Ki Income Kara Paganaba Kongtang Amane Bill Se Pass Toduna Ek Oiduna Janarabati Chehida Crore Chahumtagi Chambri Lomp Income Lapangangani Haina Panari Nongsom Mipam Asigi Ahobanumita Putokadariba Manipur People's Protection Bill Lisingani Taranipan Asina Lamdamasigi Yalombi Kanaba Akanaba Drabil Amane JCILPS Amasung Lamdamasidal Eminary Ba Furo Jati Kudimana Yaba Yalomi Kanaba Bill Amasenduna Sarkana Mado Pass Toduna Ekta Ontokuna Chanahana Bahunaribane Yalomi Kan Bagal Marilenana Mamangda Assembly the Putokiba Bill Adu State Asida Kundariba Kanglo Karana Yaning the Pungtuna Missing Mina Yauna Chobawatok Oikibadeki Sarkar Asina Anubadra Bill Amasenduna Mipama Sida Putongnaba Kevinana Ayaba Pikibane Kadagi Zanen Secretary Gichandrana High Cray, Yusungba Amadi Takpaseng Karamna Tingsige, Haibanata Yusungdana Mapanda Tatoklaga Lupa Cro, Chahum Samri Rom, Rebino Karakani, Kalibasi, Kadai Pawa, Ngangadaribano,
हौजिक ओइरिबा तंतु लेतादबा फिबम असिगे ख्वाइदगे मरुओइबा मरमदी यू अमदी मयाई काबा निसासिंगने वाफम असे ngarang phangkiba cabinet mifamda tha asige kundage haugadariba Vidhan Sabha gi mifamda Manipur Liquor Prohibition Act Amendment Bill puthokani haina lokhiba waripo react tawduna kadana yaningdaba phongdopaka loinana wafam ase phongdokhibane mana makata aduna nisa sizinaraga mihan mepon khana sainaba nupi angangda otnaiba nupigi ikai khumnaba manghanba amadi accident thokpagi chang hengal hale Yudaki stake revenue lakani khaliba asi state asi yu sunglaga lenga ke hairibra nisa lalonba yu lalonba khareke khudong saba honabada lebak miyambo tora tuna manghanbada kadana tumina leiro haiki Manipur University ke VC Epi Pande ma ke phamdagi lautho haibege khongsata desamge mahiroi shon kibaga mari leinana Manipur Police ke commando ane suspend to kibagu yaningdaba phongduktuna commando singna Imphal West ke Minuthongda leba commando complex da khulai thadopage khongja changsinaba sem sakre pawisi tabadagi hausi Manipur gi DGP LM Khaute yauna makok tongba officer sing lautuna kumna khanari haiki Kunai amagi mahiroi haibase kunai gi khwaidagi maru oiba lanamane makoina tungi kunai gi oiba thodang sing lahogadoribane Mahiroi singna karigumba award apa asoi engam leire haiduna laujaba wakatsaba haibase yamna nungsina loina biba tabiba mathautai masina makoida achoba para ama ohekodiribane haibase lengakta miyamgi mihut oiriba singna matam sopada ningsingba phai Hokiba megi tank kuntradage musuna Manipur University ke bese pham lautho u haiba wakat mayamba ama Lauraba su ngasi pawa BC loktopage mahuta amade khanabage mahuta khongjang sangsileba mairoi singda lanai oina phaba punba amade koitan tanabana singba chathaduna mairoi singda akiba phonduna leire asiguma thongsi tips na yamna kanna kandem tawi Hokiba July 13 ta iho asibo sogatuna amade government ta thakiba numit masing suraduna thabakta onthorak bidabagi Khoisaunaraba Desamgi General Secretary na Luchingba Mairoi Singna Democratic Oiba Mongda Khongjang Sangsilakpada Khongjang Adubo Tingnanaba Honabada Manipur Police ke Tamthiraba Litanna Maram Oiduna Tauge Yauna Tauba Mongda Desamgi General Secretary Bo Chaliba Tankar Amagi Makhada Insinduna Son Kiba Haibase Police ke Luzadaba Mama Mapa Machamasak Khangtabake Thawongde Manipur Miyamna Khongjang Damak Mateng pangna baleble haibase paliba gamen asina khanthabigadabane iya wasibo sagoliba thongna pharaba desamge awabataraba aso opan nangliba volunteers singge awa anada tips na angamba mateng pangane thogliba thodok sing ase government na policing da matang matam sana training phazana pihodabadagi thoglapane haina lawe democratic government amana mahake miyamge wakatapam thoe Wakasing asibo tananaba wakapam mapam ground ama thambiraga kholausing tananaba honabasu leitre masina maramoraga miyamna makhalgeage khongsang sangselakpada khudongsadaba mayama ama thorakigani musu muta musana changchingleba khongsang singda tips na so mabungphana sawali amade sawakigani haina so tips manipoge cherolamana phongdoragle Manipur Government Directorate of Language Planning and Implementation na chahi kudinge lanthopa Manipur State Award for Literature 2017-18 ngase Khongmant Mangjalda leiba Aribam Sitesor Sarmada khusina kre mana ase Aribam Sitesor na upanas apaiba leichinda pikhibani haiba award asida plaque ama citation ama lupa lakh ahum amadi sol ama yauri mana lanthopage tharamduda Manipuri Sahitya Parishad ke President Professor IS Khaidemna Adoiba Mitong Directorate of Language Planning and Implementation ge Director Dr. L. Mahabina Thoromapo Inadais the Pamke Adoiba Mitungi Wadol Piraduna Professor IS Kaidem na Hai Lamdam Siki Aiba Singna Toriba Tabakpo Sakang Binaba Lengakta Haizaduna Lakpadage Lengang Namanasage Manungda Yauriba Sampam Lupa Lak Ohum Ohelakosida Nuaiba Pawi Haike Aiba Amamam Kangal Laga Maki Akanaba Potokta Mana Bibidu Nekai Kunwa Biba Ngasi ay gana pangbiriba mana sina mapalagsuban. Atopa amana sugumba saigi mana ama matpulenga na sahi
मापन की ममांग इंस्टॉल तौबी की बसे मसी के तो नुंगाई जाए ngarang July की तारीख 15 नुबित असिगी नुमिदांग पुंग मापम मखाइरोम ताबा मतमदा इचला एक्सप्रेस पाउचेदा ऑफिस असिस्टेंट ओइबा थौबालदगी एमडी सा नवाजना प्रेस तमना लाकपगी लंबिदा कवा यरोपदा बन सगोपनी हाइबा मसक खंगदबा मियोय खराना प्रेस आईडी आई कार्ड पुथोलका सट्टाकलबा फावबदा खुद थारकबा थौरिबा गाड़ी थुगारकबा अमदी मसादा यरोपा सेल लुपा लिसिंग अनि मुलोबगी थोंगबो ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमजुना अकन ममोंदा कंडेम तौख्रे ngasi एमजुगी इमरजेंसी मीटिंग अमा कौदुना हिरमसिगे मतंगदा कुपना खनननरदुना ngarang chatharikheba thong adubo akan mamongda kanem tauke loinana एमजुना बंद कौरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग बनबो सवलिबा volunteer सिंगना असिगुम्बा थोंग मतुंगदा अमु हन्ना तविदनबा एमजुगी चेरोलमना अपील तौरकले इंडो म्यांमार बॉर्डर चांदेन डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा मोमचाल पुलिस स्टेशन गे मखादा लेबा आइमोल जोपीटगे मोलांगा ट्रेक्टा चटपगी लंबिदा असे अयोंग मसा खंगदबा अफबा मखनगे खुलाई मटिक साना पाइरिबसिंगना कुमापन सुबा एआर कुनिपान सुबा सेक्टर एआर गे पेट्रोल पार्टी दा बम पोखाय हंदना लंदारखरे हाइना सिक्योरिटी सोर्स अमदा हाइरे कुमापन सुबा एआर गे मेजर सुबास ने लुसिंगबा टीम अमना मखोगे ऑपरेटिंग बेस तगे खानोंगपोक्ता इंडो म्यांमार बॉर्डर तगे किलोमीटर अहुमरम संगसिलगा लेबा मोलांघाट आइबोल जोपी ट्रेक्टा पेट्रोल चलिंगेदा माइकई अहुमदगी नोंमै कापसिलगतुना लंदारखिबने हाइरे नाकलनिगे मरक्ता नोंमै कामनरिंगै सिरक्ता बम अमसु पोखाइरखे हाइरे तिमदुगे ममांग थंगबा कांगबुदा लेथोट अदुगा नोंमै कापसिलकपदा लमिनासु हंदुना यांखैमाथोय एमएम मोटर सेल अमदी नोंमै कापतुना खुदनके हाइरे ममांग थंगबा राइफलमैन उदम सिंह बम मचिना पुकी मखा थंगबा सरुक अदुगा खुदखोंग अनिमक तुसिनबदा खरथिना असोपन नंके महक जोगपीदगी लेमखोंग आर्मी हॉस्पिटल दा हेलीकॉप्टर न पुखरे सिंगसेप खोंग लंबिदुना लालोबा 10 रोम नोंमै कापसिलखिबा मफमदुदगी कापथोख्रबा M16 AK अदुगा लेथोट केस ओहम रिकवर तौरे हाना सिक्योरिटी सोर्स असिना हाइरे मफम अदुदा एहनबा फोर्सिंग थमसिनदुना लालोबा तक्थोंनबा होनरी हाइरे Zarkhangi Latihar region to Leba Game ke school ama Naxal sing na thugai khrei school adu security personnel gi lepam oina seasonal bani haire school na tu de leidiba ka taruki manungda homde security na season bani ka homdana lairik tamme tongan ba class ke marriage sing punsilaga lairik tamme haire amaromda sarandek village da so maduda leidiba khunza lising mangana lengpham leitabage awaba jahi ahumdagi thenaragle langna bagi dama kilometer kundaki na ko mangala pamphom da chatle सरंडे के हेल्थ केयर सेंटर अदुसो नेक्सल सिंह मंगंता हंक्रे हाइरे बासुंदरा राजेंद्र लुसिंगबा राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगे अंगांग अनि दगी लेबगी पॉलिसी अदुदा कोमथोप लेख्रे हाना अंगांग अनि लेरंबदा रिटायरमेंट पेयंबदु एम्प्लॉई सिंगना ओमसुवा अंगांग पोपदा कंपल्सरी ओइना रिटायरमेंट लेरगने राजस्थान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राजेंद्र राठौर हाइके राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रोल लिसंग मचमापन मरफुतरा तरुके सेक्शन यांखोंद क्लोज ए लौथोकनबा स्टेट कैबिनेट वरेब लौख्रे मिनिस्टर राठौर मखाताना हाइखिबदा फैमिली प्लानिंग माइ पाहनबा स्टेट गवर्नमेंट लौखटबा याबा थबक थरमसिंग लौखले हाइखि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी न लुसिंगबा गवर्नमेंट हायंग इराय नुमिता नो कॉन्फिडेंस मोशन थेंगनगदोरे ऑपोजिशन आशा तौरिबा अदु बीजेपी की लॉ मेकर खरनदे ओटोलोय हाइबगे मोट पीरे बीजेपी की एमपी सिंह कीर्ति आजाद अमसुंग सत्रुघ्न सिंह यावना एमपी खरदे गवर्नमेंट के मायोक्ता भोट पीरब याय हाना कांग्रेस लुसिंगबा सिंहना थाजदे अदुमोइनमा सत्रुघ्न सिंह दे नो कॉन्फिडेंस मोशन के मायोक्ता भोट पीगने हाइख्रे माना हाइखे आइना बीजेपी बु थादोक्ट्री अदुगा पार्टी नसु एबु थादोकलेट्री नो कॉन्फिडेंस मोशन बु सगलबा याय हानरिबा बीजेपी के एमपी सिंह अदुदी सावित्री बाई फुले अशोक दोरे सोटालाल अमसुंग राजकुमार सैनी सावित्री बाई फुले नतना अतैदे पार्टी की थौदा इंगने हाबिगे थाजबले बीजेपी के एमपी अनिदी मसांगमदना लै अमना मपाद लेरी मिखफन लाकदबा लेरबनिना रेबल सिंह तालिब सिंह अदो पार्टी न लुमना लौगने हाइबा वफम रेबल सिंह फोंदोके मेंबर चमंगा का कुंत्रा मंगा लेबा लोकसभा दा बीजेपी न लुसिंगबा गवर्नमेंट के मेंबर मसिंग चहुंगा तरानिथुने बीजेपी खक्तगिना एमपी चनिगा हुंबुद्रा मरिने गवर्नमेंट सेंबगे एमपी चनिगा हुंपुनिपान दरकार ओय हाइरे हौजिक अरोबदा मरोइबा पाव अमोने पिजरी
पुंग निफुनि पांगे जने स्ट्राइक सौगतुना मफम क्यादा अचत ओंगसिंग थिंग्रे सोतुना लाइंगलिबा मेहरोई सिंगे असंबा खरा सरकारना पुथोकनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे लोइनाना मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2017-18 अरिबम सिटेसो सरमदा खुसिनाख्रे इमेज पाउदम असिगे दे मातांग असिदा लोइजरे नेंग ताबिरो पुनमको अमकाना रुमजरे